Tēnā koutou e te whānau, ko Daniel rangi ahau, ko Hangenge karaune tōku ingoa Māori. No waikato, nā te koki kahu kura, nā te raukawa oku tipuna. E mihi ana ki a koutou, no reira tēnā koutou katoa. Te piripani ahau e noho ana ki te pāpaka a Māori. I whānau mai au, I Kimureti, I tupu ake ai au, I kirikiri roa. He kai mahi, wheketere ahau, ki IGA, ki piripani. He kai hautu waka hoki. Ko te mea tino pai ki ahau. Ko toku whānau, ko te hauora, kia marama ki te reo rangatira. Ko tahitanga o ngā tangata katoa o te ao. Ko papa kōrero, my reasons for matawora. I come from a place of fear and anxiety. So my tāmoko artist gave me mango upoko, the hammerhead shark, around my mouth and chin to help me fight for myself. Taku tamariki, moko puna, moko moko. He toko toru rua whakatauki, tāmaki ki raro, mōkau ki runga, manga toa toa ki Wainganui, pare hauraki, pare waikato, te kao kao roa o pātetere ki te nehe nehe nui. Waiata kiinaki, e tō mātou matua I te rangi. E tō mātou matua I te rangi, kia whakatapu a tō ino. Kia tā mātou rangatira tanga, kia mea tia tau e pai ki runga ki te whenua ki ari te anu ki tō te ero. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.